Siphindze sibingelele ngwane kude utishumayelo tesintu. Lokubingelelako sivesa Mswati lomnyama kulabalithuli. Nguye lethumusa mukelwe simelane. Sinaye enhlakanipho ngishisa livi wakanzimanzi. Tishumayelo tesintu ngwane. Dakho. Akusithi kuphela leli sishumayelako. Nawe uyashumayela. Njengoba siyayisibone lapha emakhasini ethu kokuthi bakhona labaye babhale netihlokwana ukuthi awu siyacela sinibomane nibuke nanako. Nikubuke nalokho, nikubuke nalokho. Kukhona nje lomunye lokho wacela ukuthi asenisibisele emva yetishumayelo tesintu nemgcwabo. Lo mgcwabo wayitolo. Indlela labe uqhutshwa ngayo. Sewehluke njani kunalona walamhla ngoba namhla nebantwana soyabakhanze emathuneni. Bayake ungqwaba. Namhla sowukhanza kunalo lonke lihlobo lelibhokisi. Neliswane lolu sanza kutalwa. Nalo lungahlanzi sho nelilanga luphuma nje esibhedlela. Nangabe selusilimalele uyalikhanza libhokisana lakhe lingaka. Kushintsha kwetikhathi. Sithi asithola ngesikhathi ngwane. Singajabula futhi uma singaphindze sithole nelithuba lekuhamba siye kubantu labadzala lababili labathathu lesibadiko. Sibuye sihlale nabo la etishumayelweni tesintu. Bachaze ukuthi idolo bekwentiwa kanjani. Uve kuchaza bona ngoba bakhona. Siyabade lalesingaya kubo lesadiko ukuthi banelwati lolujulile kuloko. Sicela kugcizelela ngwane kafishane nje. Lesikuva ikakhulu kati ngana lusha lokhanza ukuthi luyangena luyalandzela elikhasi lethu. Lesibukako ukuthi sithi ishumayelo tesintu kufuna sikhulume kafishane ngakho. Bantwana labanyenti lesinabo lesibatele. Siyabalimata. Sibalimata futhi sibatali babo. Bathi kusasana sebaphumile kulendlela lekufanele singabe sibahambise kuyo. Bese sisola iminyaka yabo. Oh ngilama 2K. Bogadzeni vele kuwo. Oh ngilama 3K. Bogadzeni vele kuwo. Sekunema 4K kinya. Mhlambe kuseta nema 7. Asinaki lokuthi ngithi lelesi limete labantwana. Kunento lengiyinakako ikakhulu kade bafaneni labaye bakhulume labanye labaye bashaya icingo. Uze ufise lokumbona lo mntwana. Siyayisicela nje ukuthi mhlambe nakuvalwa tikolo asilithole lelithuba lekuhlala phansi nabo. Singabi la tingcingweni sibonane. Akusikahle maswadakithi ukuthi umntwana akhule angaladi likubo. Akusikahle futhi maswadakithi ukuthi umntwana akhuliswe ngumake lomalelako ukuthi abe nebudlelwane neyise. Kunetinto lesitibukela phansi kanze kugcineni konke lo mntwana uthi nasakhulile ufuna wakhe asithombe emcondo.
uthi nase kunendlela lekabi la yentile empilweni lese imente wathi khanza impilo yakhe seyisetandleni tebemthetho uthi lo mntwana nasemile le embi kwelijaji akutekwa liqala lakhe lo mntwana uqale kufune kwatiwa umlando wakhe lo mntwana ukuthi utaleke kanjani wakhulise kanjani ngiyakholela ukuthi bo magistrate nemajaji bangavumelana nami kuloko ukuthi kuyaye kulandzelelwe ukuthi ungubani ukhule njani lime lelicala lilapha siyakulo kepha safuna kumbona lo muntu ukuthi lesibinzi labenaso lesi nalesibhuku labenaso kusenta ukhule njani kukhanzakala ukuthi nayibekwa lendzaba yalokukhula kwalomntwana uyabona ukuthi awu mina nje sikhalo sami solo ngiyakhala ngingilomunye lokhona la ngishumayeleni tesintu ngikhala ngebantwana bebafana labakhuliswa bomake babe boyise bakhona kube siyatentela ngabe kuba nendlela yekuphocelela kokuthi wonke umntwana wemfana akakhuliswe isandla seyise asuke kunina ngoba lo mkhuba lanawo uyise ebudzaleni emathuba setulu ukuthi nalomntwana unayo so mgodlile ke wena umgodle ngala ukhuluma ukuthi babo wakho wena wangecangetula ubona labangcono kanzi la ufuthumeta imamba nje ive makhata uyibasela umlilo awuyathi naseyifuthumele seyivakushisa ukuthi iyawuqala ngakuphi kushaya idawusi nasetingena ke tinswane tilakanyana so uqala nawe ukukhuluma kabi kulomntwana ukuthi ufutelo yihlo ngikowenta kanje awusabuko ukuthi uyathi nawe kunesandla losifakile kulomntwana umntwana wemfana uyalidzinga lelivu lelicina qinile make wakhe uthi nakavuka ekseni ambita amncenge vuka boy naku kudla boy dlani phela mfana wami dlani ndakuthengele amasijisi hamba sesitolo dlani uyalimala lo mntwana ngekhula kanjani ngoba kube kunale live leliqinile ngakubeka kudla lapha uthi wena ungadli siyahamba sikhathi ngiyahamba mina ayividuma imoto ngephandle kwenteka kudube lokudla kanzi uye esikolweni utawubonakele ukuthi lesikolweni lilanga lonke uyawuze adle nakudlala abalabanye iyaqala lengqondo lespring lesikhonkako siyaluleka so utawuvuka ngakusasa kusenathi kusena ngingashishi ngivuke ngiyokuthishe ngidle ndawulamba esikolweni siyendlulisa nje sishumayelo tesintu ngwane ukuthi asesiyibuke indzaba yabantwana ikakhulu kati ukuthi sibakhulisa njani ngoba nawulalela nje kakhulu kati naba lasebasebangeni lelisetulu lekufundza ku high school nawuqoqa uva letindzaba tabo ucoca nabo uyabona lokho ukuthi le ndlela lesikhule ngayo itolo solo iyafanana nalamuhla kule ndlela esikhulisa ngayo abantu babethu silibhekisaphi ke lelive lokuvala umnyango nongumake uthi umntwana akangayi kubo uyise angeke aze akhulume naye ngoba akamsidi ngalutho leliphimbo lalo yise losolivalele kulomntwana uyathi ngokuthi esigabeni sakhe sekukhula lo mntwana kukhona la kade awufike khona lempilo ithi kube ngaliva liphimbo lababe lingikhuda ngabe lokube ngengikwendi ngaleso sikhathi leso wena umntwana wakhe sowusele usekhaya yena sowule impilo seyibhekene naye so wenta tinqumo takhe letingasito letikahle uyisi phamsa tanda uthi angenelani mina wakhuliswa nginini
buka nje sinishumayelo desintu ngwane ukuthi kube ikhona indlela lesingakhona kushumayeleka ngayo nabo make naba lokhanza ukuthi indlela thinte bese kuqhamuka abantwana nje bendvodza kwenteke beyibafihlile sebayaqhamuka nje noma ke indlela thinte nje Nkosi yami naye sewende liphutha lalente angadi lokuthi liphutha ngoba bekade lokuthi lokula kwenta ukuthi awu banemphumela indandathu ikhona esandleni sekuvela umntwana sekuhamba umntwana uyavela sekubita athi ayokhuliswa akhulisele ekhaya kubo mbamba afika khanze make langamtali lesandla ke bese sicina kulomntwana ngazuthi lo mntwana nguye nyalo lowone tonke letindvo ngasi lo mntwana nguye nje lobe lidimoni lelihlole ngelifastelo esihogweni lathi ngifuna ukubhidlita nangomshado nange umntwana konilutho kabe nje wona lutho umntwana akangeni futhi endzabeni tami nawe wena nina sine nawe sishishene uyishene mina nawe umntwana cha kuvela kwakhe futhi zange umntwana wami wanqonqotha nje hamba nqonqotha enhlitweni tebantu ngathi mina kangene kweyami ngase ngihamba ngomtala ngephandle ngimlele ngento eliphutha ngoba kube angale ndle eliphutha lo mntwana ngaba kavelile kepha ke sovelile lo mntwana sekutaba ngilapho nje kushaya khona nekuthetha kucalwa la kuye nekufunza yena ule kaNtuthu laba bakho make base hostel umhelo sowude labanye ukhanze ukuthi le ndlela labayibeka ngayo le nkulumo yabo ubone ukuthi lona kukhulele ekhabo make wakhe bakhona labo malume lakhaya mane labo malume banaloko ukuthi ngumshale igama lamshana bomalume lasebakhona enyalo umshana bamfananisa nesivakashi salakhaya labo malume lasebakhona nyalo sekude nje ukuthi malume athi umshana umntwana adzadze wethu walakhaya naye uyise wakhe ngimi ngoba leli gama lelithi ngimalume lisho ukuthi ngingibabe kulomunye umuntu phindze ngibe ngibabe kulomunye umuntu lengingamdali kepha lengidamthanza kwedlula lo wami lengimdalile kukhona la uva khona na ucoca nabo labantwana naba labavelako ngoba laba labavela ukuthi buthi bangakhi-ke laba kulesimo lesi laba lengaphandle kunyenti kakhulu ngwane labantwana labakuvalelele ngekhathi site ke futhi ngesilumbi nale platform yekubenta abakhulume uvalana unalo lelithuba likucoca naye nakhona futhi yabona susukele nguye ngobe ubukele nako la kubukele so ngena ngale ndzaba yakhe uyaku-inboxela ngale uyabona ukuthi iyesinza ke nayindvuna ngumlibalo yaphambili live singaba nayo yini indlela yekunaka ukuthi lo mntwana naye kusasa utaba umdzala le ndlela lesimkhulisa ngayo nyalo siyamlimata kusasa babili bantu labaveta umuntu emhlabeni ngiko umuntu wonke lokhona losemhlabeni nemakhaya amabili likubo likhabonini ngiko kulabantu laba lababili labavete lo muntu emhlabeni bobabili labantu laba fanele bamkhulise lo muntu asiwati ke nawo lo mthetho ukuthi ngabe siuthini lothi lo mntwana kufanele abe ngala kulo wesifazane aze abe na 18 angwathi singisection bani angizange ngawubona kepha nje nako lokunye lokusilimatele bantwana akabe kuma kwakhe azahlanganise 18 kanti lo mntwana kubule kubo kunemfundiso letinyenti letimshiyako lekubo nale mpilo naka ngumfana iyamshiya ngoba emaphutsa lentiwe ngiyise
nakungiyise lophilako fanele ngayamsida lo mntwana wakhe angayi kula maphutha la ekuyo ngoba impilo ingemaphutha lele ngwendile mina ngifuna ngitshela umntwana nami uthi nasofika kulesigaba lesi ungakwendi lokho naso kulesigaba lesi ungakwendi lokho naso kulesigaba lesi ke ningase ngicalile sengisoma wena ungaqali ngoba mina ngasoma kwase kulandzelana kunana ngisida wena yiwela kuloko nawufika ngamnyaka nawo fanele kube sewuyati ebhange sewunalo i-account ebhange lenemali uyiseva kanjani yona le mali ufundisa ngimi ngingise namfundisana kakuphi nangabale kunini tawutswa njalo nakuphela inyanga kufuneka imali nale mali nawuthi ayikhokha nawuthi yalandzela ngale ima-KFC nemanandosi ngaleli langa nayiphumile siyabalimata labantwana kusasa nasebafika le ku21 bafika le ku18 sekumele kufanele sibatimele nyana abakhona kuma sihlula belungu lebona bayathi ukuthi umntwana nje nakafika ku18 nakathi 21 siyamvalelisa ekhaya uyaphuma kithi akuseude sitsha la ekhaya la so uyathi hambele uyohlalela kubo Canada noma uyohlala kubo Australia noma uyohlala eAfrica noma uya kuphi utawukhetha yena kusuya kuphi imali yakhe naye besimsevela kusukela sesiswini siyabeka nje sinisho imali yesindungwane sibekiswa ngokuthi siba nalo lelithuba lekuvakashelwa nabafunzi bangene la ekhasini lethu ubevela nabakhuluma labanye ngale ukuthi lo muntu unenkinga lekulukhulu ukuthi ungayilungisa ngoba yonakala ekhaya lomnye umbone lo mfana ukuthi yathi lo mfana lona uhlala namakwakhe kanzi umfana lenhlitiyo nalempilo yakhe idzinga uyise kude lo ngaguqula kuloma kwakhe sibuyisela lo mfana lona kubo lo mfana umthathile ombeka lekuba kusho ukuthi wona usekho njengamaka uyalandzelela ngoba kwanele ukuthi ngidambeka leni ukuthi asubonwa ngibani uyalandzelela ukuthi lo mfana ukahle yini le akudzingi ukuthi uzilandzelele kulo yise nangabe senaba netinkinga ulandzelela kulaba lekhaya kunebantu kunagogo ekhaya kuna auntie namakhelwane nangabe kulukhulu ngamcela nje ukuthi umcela bohle ngibonele makhelwane singabe kukhula dona yini lapha asimcabange umntwana angumntwana namhla bese simcabanga kusasa sekamdzala kusina ngabe kude esigaba lapho khona ake wahlala phansi neyise nje bakhuluma aze athi emangisi nakakhuluma lesilumbisawo man to man bakhuluma man to man that's kanza apha lesikhathi ke lo mntwana kusasa nasayindvodza sekuhlala phansi nemfati wakhe bakhulume as a family ngoba kamati akakade ukukhuluma kwa man to man kepha kusasa wena mntana lomkhulisako wena ulowedwana single parent ubheke ukuthi lo mntwana lona kusasa akahamba ukwenza ubheke lo mntwana lona kusasa akahambe abe nemfati kepha ngale kude woman to woman kude man to man lo mntwana akake waba nesikhathi sekuhlala phansi nemtali ngalokushintshana kwalabatali uthi ngumfana uhleli namakwakhe hayi sibahleli babukene emehlweni yakhulunywa wesifazana ukuhleli neyise hayi sibahleli nje kuyakhulunywa uyafika kenyalo sowesifazana ufika esigabeni lapho khona sekasonywa khona bafana akakwa liva liphimbo leyise endlebeni yakhe uqala kuva liphimbo nje lemfanele limnanzi lelimtshela ukuthi umuhle lelimtshela ukuthi ume kahle lelimtshela ukuthi lo yena ufuna kwakha likhaya naye utathi vikela njani kuleli phimbo ngoba leli phimbo nyalo leli la kuye livela njengeliphimbo leli takuto ukwenta iparenting kanzi lesigaba lasatisa kusa kusesiswe sabo parenting lesi uya relationship lo muntu uyaqala budlelwane lo indlela lesikhule ngayo thina lemuva sikhuliswa batali labe ubona nje sobona ukuthi wongumake lo wolo yake ngibabe nangabe kwentekile nakhona wefika la khaya kunabo malume nabo uyabona so ngumalume ke lo umalume kade lo
sathi lokho kude kokuthi nje ukuthi na uhleti ubone malume lendlela lahleli ngayo lapha kusofa bana malume kade ubabona isibathandzana labantu labo. Sakhula singayati lenza lendwe lebitwa ngithi luthando ngoba sikakuboni. Nalaba labe sister kubona kubo besibona nje ukuthi bangumndeni. Lomnyana akathi imali eliswayo lomnye uthi ngicela ungedele simane sithenge nashukela. Sibone kubambisana lapho. Kepha lo luthando nje ukuthi ubone uzubone ukuthi yabona ke lapha. Banako lokuthi ngiyawufala ufa khona. Azange sake sakubona. Sakhula ke nathi sihamba kuloko. Nyalo ke sesikudlulisela kubantu babethu. Ngala sishadandla sizabahambe baye emendweni. Abathathe bafati. Ngala lendlela thina labantwana lesibakhulise ngayo asikabakhulisi ngalendlela ukuthi lo mntwana alubone luthando ukuthi luthando luyini alubone kulabatali ayilangadelele lendvo azafise naye ukuthi yathi nami ngiyafisa ukuthi ngalenye ilanga ngifane nababe namake silisa kuphi leli lo mliba lesithi uyaphambili sisawuyisa embilini nobe sekuyiwa emuva. Ngiyabonga. Sakatsi Nkosi lolu thitha ngini emsakadwi Sakatsi Nkosi amdabathuli emsakadwi Sakatsi